Halo teman-teman, kembali lagi di channel ondel-ondel kecil. Yuk teman-teman, kita berburu mainan lagi teman-teman. Kira-kira dapat mainan apa aja nih ya? Let's go teman-teman, kita cari mainannya. Ada apa aja ya? Wow, apa itu? Kakak mendapat mainan nih teman-teman. Mendapat mainan ondel-ondel nih teman-teman. Wow, ada di pohon api ini teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Kita ambil dulu mainannya. Kita taruh di sini dulu. Oke. Lanjut kita cari mainan teman-teman. Kira-kira ada di mana lagi mainannya ya? Kita cari aja. Wah, apa itu? Dapat mainan lagi nih. Dapat mainan mobil Tayo nih teman-teman. Wih, keren. Kita kumpulin lagi aja teman-teman. Oke. Wow, dapat banyak nih. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi. Cari mainan yang banyak teman-teman. Ada di mana lagi nih ya? Wow, ada lagi nih. Ada mainan topeng ondel-ondel warna merah. Wis, mantul teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Let's go teman-teman. Wow, apa itu? Ada squishy teman-teman. Squishy BT21. Si Koya sama si Sokin teman-teman. Wih, keren. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Wow, sudah dapat banyak nih teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.